Nama saya Nordania Mirza binti Muhammad Zani, nombor matrik F1034. Nama saya Adriana Alia binti Syafi'i F1013. Nama saya Hidayah binti Islam F1040. Hari ini kami akan melakukan solat sunat istikharah bagi membuat keputusan dalam pemilihan pekerjaan. Usalli sunnatal istikharati ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bu'atan wa asila. Wajahtu wajhillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli walhamni wajburni walfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli walhamni wajburni walfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pilihan yang terbaik daripada-Mu dengan ilmu-Mu. Kami memohon kemampuan daripada-Mu dengan kekuasaan-Mu, dan kami memohon daripada kurnia-Mu yang besar.
Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa sedangkan kami tidak berkuasa. Engkau Maha mengetahui sedangkan kami tidak mengetahui. Dan Engkaulah yang Maha mengetahui segala yang raib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa pekerjaan ini baik untuk kami, pada agama kami, kehidupan kami dan kesudahan urusan kami, maka takdirkan ia untuk kami, permudahkanlah ia bagi kami, kemudian berkatilah kami padanya. Dan jika Engkau mengetahui bahawa pekerjaan ini buruk untuk kami, pada agama kami, kehidupan kami dan kesudahan urusan kami, maka jauhilah ia daripada kami dan jauhkanlah kami daripadanya, serta takdirkanlah untuk kami kebaikan di mana sahaja ia berada, kemudian jadikanlah kami redha dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Solat istikharah dilakukan apabila seseorang menghadapi pilihan atau keputusan penting dan ingin memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal mencari pekerjaan, kita digalakkan menunaikan solat istikharah kerana kita tidak mengetahui pekerjaan mana yang paling baik untuk agama, kehidupan, rezeki dan masa depan kita. Melalui solat istikharah, seorang Muslim menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar diberikan pekerjaan yang halal sesuai dengan kemampuan diri, membawa kebaikan serta keberkatan dan dijauhkan daripada pekerjaan yang boleh mendatangkan keburukan. Selepas beristikharah, seseorang tetap perlu berusaha seperti mencari maklumat, memohon pekerjaan dan menghadiri temu duga. Kemudian bertawakal kepada Allah atas keputusan yang terbaik. Kesimpulannya, kita menunaikan solat istikharah ketika mencari pekerjaan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar dipilihkan pekerjaan yang terbaik, halal, bermanfaat dan diberkati, sambil terus berusaha dan bertawakal kepadanya. Sekian, terima kasih.